Danas ću vam pokazati, tačnije ispričati top 5 stvari koji možda niste znali o Clash of Clans. Da, u starom updateu 2015. mogli ste da vidite Peku kako je obučena Snješka Bijelica. Da, jedan od zanimljivih, nije isto red nego, ne znam kako bi objasnio, ali je zanimljivo. Sljedeći easter egg je taj da kada bacite na Barbarian Kinga healing spell, da će on samo 50% djelovati na njega. Naprimjer, ako je healing spell level 1 i on healuje 600, Barbarian Kinga će da healuje 300 samo. Pa sljedeća slika je, tačnije sljedeće je, ako niste znali, da Wizard u starom updateu mogli ste da vidite kada se upgradeuje da drži zeca u ruci i da ima onu veliku kosu. Jeste li znali da Witch nema noge? Da, Witch nema noge. I jeste li znali da je Peka jedini lik koji u svakom levelu mijenja oblik svoj, ili evo ima tu slika.